The Mediterranean Leadership Summit, dan l-isem tas summit organizzat minn The Economist Events li għal darboħra se jsir f'pajjiżna bejn it-28 u 29 ta' April. Okkażjoni li tiġbed interess kbir leha. Fil-fatt din is-sena mistennija jipparteċipaw mal-500 persuna fosthom diversi negozjanti u intraprendituri internazzjonali, partikolarment mir-reġjun. Prospetti ġodda fl-ekonomija, il-politika u n-negozju se jkunu diskussi b'enfasi fuq is-sitwazzjoni fil-Mediterran, il-post fejn l-Afrika, l-Lvant Nofsani u l-Ewropa jiltaqgħu. Ma jonqsux temi bħal l-istabilità fir-reġjun, l-immigrazzjoni u l-faqar, in-negozju, l-investiment u t-tkabbir, il-finanzi, il-qasam marittimu, it-turiżmu, l-ICT u l-enerġija. Wieħed jinnota wkoll l-attendenza ta' ismijiet ta' relevanza. Fost oħrajn l-eks Prim Ministru Taljan Mario Monti, Lord Ashdown, il-President ta' UNICEF UK u rappreżentant Għoli Ewropew għal Bosnia u l-Herzegovina, u Sergio Piazzi, Segretarju Ġenerali tal-Assembleja Parlamentari tal-Mediterran. Mill-aspett finanzjarju se jkun diskuss il-futur tal-Mediterran, b'kelliema mill-Bank Ewropew għar rikostruzzjoni u l-Iżvilupp u l-Bank Dinji fost l-oħrajn. Mhux se tonqos diskussjoni fuq is-settur marittimu bis-sem tal-President tal-Konfederazzjoni ta' Sidien ta' Vapuri Taljani u l-President u l-Kap Eżekuttiv ta' Yildirim Group of Companies li tiġbor fiha ħidma fi 11-il settur u topera f'21 pajjiż f'4 kontinenti. Mill-aspett turistiku ma jonqosx is-sem ta' wieħed mill-ikbar imsieħba dinjin, jiġifieri Orascom Hotels and Development u l-World Tourism Organization. Fl-aħħar imma mhux l-inqas is-settur tal-enerġija bis-sem ta' kelliem għall-Kummissjoni Ewropea u l-eks-kap eżekuttiv tal-kumpanija Eni. Mistoqsi għaliex ismijiet tant kbar se jinġabru f'pajjiżna, Chris Munns, rappreżentant ta' The Economist Events, għalilna li dawn jarfu li l-Mediterran għandu futur interessanti qudiemu, li però jiddependi mir-rieda tal-stakeholders kemm pubbliċi u privati li jaħdmu flimkien. So we really feel that at this delicate time, the crossroads of economic history, the opportunities for economic integration and trade and investment that present themselves now are really important, and that by working together and opening the dialogue for real connections between the business community around Southern Europe, the Middle East and North Africa, this can really be positive for the region.